Хан, сіз екі столға отыра беріңіз. Мен ханмын. Бол. Мен кіммін? Хансыз. Ей, хан сіз емес, бұл хан! Mal aman mı? Malınız aman hanım. Cer aman mı? Жер аман, ханым, жер аман. El aman mı? Kaysel aman. Elim aman mı? Eliniz aman hanım. Eliniz aman. Tüge aman mı? Ha, oşa аман, иманқұл, зәмір, üçe oşa жақта отырады. Ha, oşa. Aşağı üstüne çıkastı. Kazına qanday oldu? Kazınağınız altına tola hanım. Jokerlerim qanday? Jokerleriniz altına tola hanım. Qandayca? Moyunların altından sepçike iltişetti. Жылқыларым qanday? Жылқыларыңыз да altına tola hanım. Altından toka kalktı şeyemiz. Eşeklerin terisini sattı şeyemiz. Қытайларға 17.000 eşek sattıpпыз hanım, ekonomikаны көтеріп қойдық. Ақмақтар! Meni geçirin! Başını alıp sala Ümmü Hanım ha. Bu turuşta baş albaydın sen. Şimdi al. Eşektin tersin, eşekler kanasıdan. Andan göre teke satmaysın da. Tekeni қамап қоғамыз да. Tekeni çıkargıla. Бұл чарғалы. Ulu Hurmatı хан, sizge bir жақсы жаңылығым бар. Айтуға рұқсат етіңіз. Ruhsat. Мына қырына жазып қойған тұрмайын. Ulu Hurmatı хан, биылғы жылдың есебінен жалпы қалайын халық жұртыңыз сізге терең разышылық білдіреді. Сіздің аябай боғырлы ерлігіңіз үшін, сіздің елге жардам бергеніңіз үшін, дұшмандардан қорғаныңыз үшін, 15 аял алып, 15 менен ажырашпай соның жашағандығыңыз үшін 679 жылдың жиынтығы бойынша сізге жылдың мықты ханы номинациясын ұйғарып қоюға рұқсат етіңіз. Хан, құттықтаймыз, хан! Диплом, жылдың мықты ханы. Sonuna geldi. Nima? Bizni suratga tortib qo'ychi. Ya, Suratga. hozir qog'oz olib keling. Diplomaya suratga tortib qo'ya bizde. Хан, jilmaying. Tayyorsizlarmi? Meni qarab turingizlar. Tezroq bo'lay. Tak, bosh keser qoldi. Bo'ldimi? Bo'ladimi? Ya ahmoq! Хан ko'zini yumib qoldirgan. Har boshdan tar. Bo'l. Nima qilchi? O'zing qo'shila tarch. Ya, O'zing qo'sh tarch. bo'l. Selpiga. Meni qarab turingizlar. Sölpü. Sölpü. Tart. O'zing qo'sh. Bo'ldi. Bo'ladimi? O'zing qo'shmaydingmi? Ha, bo'ladi. Tarixga jiklab qo'y. Ya, Historiyaga jiklab qo'y deyim. ne deb hashtag жазып qo'ying. Хан менен birga hashtag жазып qo'y. Bo'ldi. Ana sol qo'l точка амат deb belgilab qo'y. Bo'ldi. Хан, qulog'ingizni tutsangiz men birga so'z aytayin. Ne deysin? Men ne aytman? Başlan. Ne dedin? Hey, quloq tur. Ne dedi hanım, ne dedi? Хан ne dedi? Хан? Söyle. Ne dedi? Ha? Hazırla ettin kanı. Siz aytdingmi?
Mаған мұны айтты, мұнаға сіз айттыңыз, сізге мен айттым, ошонда мен сізге 2 жыл айтып қойдым ба? Мен кешіріп қойған ханым адашпадым. Başını al falan da han. Geç işimine. Ne oldu? Yolda. Ha? Kanapke var. Qarab ko'rayım. Qavralke. Bo'ldi. Tez. Ne oldu? Kenan? Ben. Neken? Немне екен? Qayoqqa bording hozir? Ajatxonaga? Yo'q, qiy qo'yiqni bilgan mesela. Bil. Ha. Hey! Ne oldu sana? Ha? Kıyıklar öyle. Ha? Bak, давай. Слышишь? Neken? Немне екен? O neken qiyqildab atқан? Ha, kıyıkıldatkan mı? Ha, sizin jokerleriniz jana atты менен аркасын кыйылдатып тур. Taqalar deyet yatkızın. Бұл Урматулған, сізге айта тұрған 2 жаңылық бар. Біреу жақшы, біреу хаха. Қағазын айтшы. Қағазды айта. Беркісіз. Ne davranışı? On қолыңыздың başı çoңa deydi. Kim aytты bu da? Қалқ айтты, қалқ. Қалқайса қалпайпайды. Қалпайса қалпайды. Қарны бірге алып қалқам. Ұзан. Жақсы аңыран айт. Не дейсің? Жақсы аңыран айт. Жақсы жаңылық. Ханым, сіздің маңайыңызды көтеріш үшін мен сізге би çalып келдім. Окей. Köylü. Ona gel sizге би. Hey! Atır şimdi yaka. Ben biçini gören mi sen betin gören mi? Хан көре берің, өкөнің айырмасы жоқ екен. Көңіл бұрмаңыз аға. Başından bileş gerek. Baştan bilесің бе? Başından білесің. Бейте, baştan біле. Мен хан сұра тұр, билеш керек. Тоқтат бұла! Не деген бұл? Мазақ бейме? Біздің хан ұшыға көңілі көтерілі, бойды! Мұнда білеш керек, қоймызған. Azamatsın. Көтерілді бе? Көтерілді, маңайым көтерілді. Бүгінден başlап sen мен Моңғол емес, бүгінден başlап бичім боласың. Онда қандай оқылады? Ханның бичіз оласың. Хан бике оласың. Хан бике оласың. Хан бике. Öldün evi. Hambiye biciler de o. Öldün evi sen. Akçalığa var ben bileysin. 6 bey bilep durup 500 sabalasın. Ondan sonra o Samara bicilerine koşulganınca 512 somalat lan. Arbitoydu Hambiye, arbitoydu Hambiye. Хан, мен тарындым. Ne? Же бұл кетсін. Же мен кеткенім жақсы. Hey! Doktor, gel. Хан, Geldi. мен келбей талам. Ha. Келбей талам.
Ханышам аманат жөнөтүргөн үчүн келдим. Ханышамдын урматына. Аманатты берип коёнда. Көзү жумуп турам. Ha? Көзү жумам. Ha? Ey! Ey ahmak! Не, ханышам ушинтип кой деди. Amanat bu. Аманат. Anda menin amanatımın jetkiri. Жеткири. Jetkiri. Кармап койсоң. Мына жеткири. Мына. Жеткиредиң mi? Ооба. Мынау алтынды апарып жеткирип кой, артканын өзүң алып ал. Болду ханым. Vay, altın bile. Hanım, Ha? sizge şaşırmış bir хабар бар. Айт, Биздин ордого өзү сары көзүгө бирөө келди. Менимче башка улут окшойт. не дейт? Привет дейт. Ne degen o? Привет. Пока деп койгула. Жарайт ханым. Tata. Balkim bizden jardam surap atkandыр, хан. Biz kırgızlardan jardam sorarsa biz kırgızlar bereşen elbiz. Jardam bergile, keyin jardam tiyişi mümkün. Ha. Ошол орустарга жардам бергиле, кийин орустардын бизге жардам тийиши мүмкүн. Жок хан? Привет деген. Балдыр ханым. Жардам беребиз. Жардам бергиле баргыла. Ana men ne? Kolum Ne oldu? kaldı. Ha? Kalıp kaldı. Ha, uqalap qo'yam хан. Uqalap qo'yam. Nam. Nerim kutuşup ketdi. Tishib ketdi. Tirmab qo'yam хан. Nerim kutuşup ketdi. Tirmab qo'yam хан. Nerim kutuşup ketdi. Tirmab qo'yam. Nerim kutuşup ketdi. Tirmab qo'yam. Nerim Ey! Ya qitishib berme, juunib olchi bor. Başını alıp koyayım mı? Cho'qing alasiz bu хан Muratboyeva. Onda mınanın başını alıp koyayım han. özü biriyle 10 kolum olsa tibe buğa. Sol kolunuzun başını alıp koyayım mı? Yok biriyle sol kolumuz alba. Onda kaçının başını alıp koyayım mı? Biriyle katçım var alba. Onda katınınızın başını alayım. Nege? 15 katınınız var. Birisinin başını alsam ne olur? Ne sözsüz büronun başına alsın gerek oldu da. Ne жаңылык? Ha жаңылыk şu kempir gitti. Апасыныкына. Ha? Кайнесем бар онда. Hanım. Ne oldu? Ay bol. Apap tap kaçtı. Ondan su uyup kaçtı. Men Ayt anlayın. bol. Mal. Sүйүнүчтүү хабар бар. Биз Жумоңду кармап алдык. Жумоң. Жумоң дейт. Ya alıp eğleşip bir görüylüçü cumon kanı eken ha. Çalan televizörden göretili eken. Cumon bayağı Jambo'ga da oynayan bile. Ба жаман ролдор эте, юмяңк дейт го, көз кымын болду. Gel cumon. Mına kan cumon. Жумоң мен. Cumon sizce. Жумоң менсин мен. Жумоң менсин мен келечектен келдим. Kayaktan? Келечектен келдим. Kanday gelecekten? 2020'dan geldim. Kantip geldin mi kan? Bilmem kantip gelip kalmışım. Onu alıp geldim. Мына Ne bu? Anıktarlar bu. фу, не шайтандын кийимге боласың? Шайтан кийинмес bu братан, нормальный zaman ба братан. Не, биздин ханга жакшына хан деп кайрылган, түшүндүң ба? Болду хан братан. Хан Мурат эмес, хан не? Хан братан. Каяктан келдиң? Келечектен, Кыргызстандан келдим. Кыргызстандан? Биздин жерден келип тур келечектен. Ulus begen. Улутум Кыргыз. Кыргыз экен, хан. Kırgız. Кыргыз экен. Кантип билем? Муну сурайын, ата, жото, кимдер жет атасы ким, тукуму ким? Кайсы тукумдан чыккансың? Tukumdan adam çıkçı öyle, tukumdan toğuk çıkart bizde. Сурам тура эмес берип алдым. Баптыр, мына тукумдарың билишип да, тукумдарың каякта? Tukumların bарын ırçı Daniyar Ermatov'un ayal terip etti çok. Daniyar'ın başını alıp solayım han. Atırçı ya. Ya алыш керек анын башын. Баптыр, мына кыргыз экенин тастаган бир нерсе барбы, эмне бар? Dokumentim var. Бер. ID kart mı Zagran mı? Бер бир. Zagran neydi? ID kart. Айди кар. Ha? Акылуулуу Актелек. Ben. Сен, а? Мына сен. Кана улуту мунун? Ulut o sarı çiptin içinde. O Çip? çip. Ha, Çip. sarı. O kompüterge salsan görünür. Каяка? Kompüterge salsan. Акбак, улуту жазылбаган документти сага ким берди?
Pasport stol berdi. Pasport saldım başına salayım mı? Ey, al adam mesal iş karamdayım mekeme. Lan görüşürüz gerek, unutunuz görüşürüz gerek. Kayaktan bilesiz. Bunun kompüterge salış gerek. Lan sal. Kompüter yok da. Anan qanday qilasiz? Az internetten ile qarap bereyim. Ha? İnternet işlebeydi ko. Hay? Ne? İnternet işlebeydi. Han? Siz sorasanız internet işlemiyor qaytlar. İnternetin başına var. Hey, ol internet çok. Hava, vozduk. Çok. Ne? Vozduk, hava çok görünmüyor. İnternet vozdukqa ketib qolibdir. Bozduk'un başına var. Ne? Bu telefon Kıtay'dan algan. Hanım, Ne etkan? Bizden düşmanlardan algan deyip be. kayaktan aldın? Kıtaydan algan mı? Nihua degan Xitoylardan oldi, hanım bu. Ha? Bizim düşmanlardan alıptır bu. Düşmanlardan aldın mı? Bu Kıtaylardan aldın mı o? Bu Kıtaylar gerek olsa bu Kıtaylardan telefon algay dursun. O bazarda Kıtaylar toltura çok işteşemiz Kıtaylar mı? Xitoylar men mi? O Kıtaylar mı çok işteşemiz. Ansta meyli o Kıtaylar menen kız alışıp berişip güyoğullar jeğinler tağa jeğin olsun. Kuda sök. Kızsın ardı bir tasın arı. O? Erkeklerine kayakta kaldı. Çet ülkege iştegen çıkıp ketken var son. Niye bizde iş yok bugün? Özünlerde iş yok bu. Çok koşu var o çet ülke. Çoğunca cerizge batmay kaldınlar mısınlar? Kança jer? Çoğunca cer. Munça o. Ben bunu ömrümde birinci yolu gördüm. Biz Kırgızstan ağzı munça jerde yaşayız. Ana. Ey bu benim üyüm bu. Oşa üydü jakşıla salıp koygan ki oşa sizin üyünüzde yaşap atabız tığılıp. Kalanlar kayakta. Kalgan yerler. Kalgan yerlerde koşun ülkelerge büt bar жоғын satıp çeyip çoğunlar hamamda. Boldu eme. Бұл жерлерді қайтарып алышыңарға көзім жетпейді. Жоқ дегенде ушул жерибизди ешкімге бербей, татыктуу урпактарыңарга өткөрүп бериңер. Мен болсо кош айтышам, мен кеттим. Kaka han. Kaka han. Kaka. Abetke. Универсал командасы. Дагы эки көрүнүшүбүз бар.